malungili tasil sa pia katakmal ng tangak. Ang na mo February 2, 2024 makata kukom tasura se mem talutel kukom urtian lungil shorgi del tau tatoy rayor. El arak oe to ala mi sergit moi se degal diltil ang degal tiang angaringa mokte karmi le tau tatoy rayor ang mal kire del guk kamalisi era araat al tira rayor tial bolwat emelisi ay kan klibe laurki oe Aurere meram Pelau National Museum, Michael Cook Entrepreneurial Skills Training ito Rooster LA, mangakmal di olngit o sa hilkrati iwi imolvers, merakong ito umuulat. Ang Friday, February 2nd, makadaw rengal wasang mo sa Michael Cook lapek kalirul Sunday, lupem bekal Sunday, malupem bekal buy, lupuk to regular marata. Matial verse dapat tigaringira Matthew 18:12 awase, what do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 sheep and go to the mountains to seek the one that is lost? Malungil verse lekramolot kilo sa adios samral petikanura tamatang. Makata atar belor rokui engya dakal kuktilo mesrgi daldi atar tial balun rokui ngome sa tamat tariki mal mo atter tial shorgi tarato tautale at tamat tariki tangaringa seng garingi luktio salapsang babot aroy tarato mo angarang yang osi karikit etiregal soal lol ngaseurgi metiang morar bekla atlo bangga mamra taut ora urel alsis Disay kita kakukora sa ML Opener kita tial platform. Mal toitel malungin tervats malungin le. Ang hotel to toira bibilia magan dosuga toira aklid maruga amal subira rode mal pena suka ngita adarbela. Lagi adarbela dia ka imol adal alwita. Kada di ngari atangaringi mataborngi ma semal كتمال قاو قريب يسال بدأ كذا لو كنت قاعد مني ما أتمنى. وقد بالأول مال تركيب كل مال إذا مال نويل قد مال ولا سير الأثاث الموضوع الموسم قد الأخير تلبس الأولاد. مال نويل قد قام لا استطاع كذا مال نبغى أوبن الشوباي ما نمرق كوفيد توقع فلايت سلمير البغرة تشاينيس نيوير ما إلى فبراير ما سن جابان Japan Airlines or when Japan سوى إذا وصلت إلى شباب بتقول something with the sun or something. Oh, Chinese New Year نقول لا ما تصير شيء نقول. For a festival or تيل. بتقول تيل دي رامي. تتبع المو obligation الأولاد. يقول لا بتقول دي رامي. تلاك malungil ice. malungil ako gaya kita dulu brula. Kalau mal kali ni mau makasaya, kalau tidak mau makasaya brula. Aklan berbeda, tinggal gang kota kami amen Messi kasi. Awik lagi saya orang kata imon. Orang ayangan. Merang kawaya belapon bering ini. Nama makasaya rata ma. Dan tuan merang kawat mana mau tidak aman. Tiyak kamusulang pial hindi regal kukulum taslo sa LBS ragal 2024. Pan meral namu gide regal malat karahu kurang lagi. Ay kal lorular maklo marmatu ray kay kita lo mangaw sa mga ram. Klang ko dang maratrang ot albulo ako sa Maria Selamen was mga rasel mal culture kami. Mga klibela kami mutte te ora museum mutte sorry lo mesay kay kita ko exhibits rakte tamarwa ngaral toru rabalu ngaleket aku betul orang kayak gitu toko aku rapi cita lemang ngaral itu lemang maskuli saya aku rata lemang hari ini wasa kata makarang emo klormu de wasa foto udah wasa ngaleket tungi retir bolsa Maria lo ngasih orang gitu lendir tirgel melo marai kan claro
el alta no para ka til beklata di ola pakya solo mais tablo oil kay gital ten warti no may kay gital to ko ra di chita el man sab ira ngal ketal mosu gital gide oi man ngin tamatto no sewra akok el alb esabul adan nikanek tal mar adra blu why say evir tin mal agora amor terceiro que tinha o que tinha agora ainda ninguém o prato que ele tocou de lugar ama que ما طلع التايم ما المرة تقوي اللي أقول موت التقوي ذويت ما المرة ما يملقي ما ليسي أقول له أنا من مرة تبلوني قد قلت له من وين يصير بالأرض طبعا ديروا تمن أقدر دير القرآن دي لقى التيرورات يلي هاي climate change ما تشيف إيه من قدرنا سنتر قبل الأرض تقول رجعي كده مال مقلول نيا هذا اللبان رجيل تقول لقى المقطمق رابلول هذا هو climate change ما يجي تقول إلى environment كده هذا بلا قرب مال دي ملأ والليلة كده تيارا دوم الوالور تيالو كلا كلنgar من جهل كده kalau بس هيكل تقول راوريور لكي aku موسو تريرا مكيد الكيرا السلا بالوات aku سبقت السرفايف aku سبقت الملمول ملكي أنا أقول لك الرجالين يقول مثلا aku بيبي قال قراسيو تقول من قراسي أنا رامو يا أدرون تقولوا أمي أو مسريد الغرها وضوء وقولي هذا أكره أولادي وس كذا دي ملا حتى لو وقولي هذا أكره أولادي وس كده تقول بر أدرى روحها وين قلتان ل سرا مدير رقم مدير أدرى روح شابال مر أدرى دويس نذكر أدرى بين الموير وين لم أسام ما وك أدرى أرابلو ما أدرى الزغارني وأدرى ملولا وليون دي ملا أدرى دي ميلين نجي غير غان غردين مقبل جينا درام المسوبة طوي ما غران يمر مسيء ما بوك جينا البوي جينا الأذى ومنتري وقت منين ما بيبي تيجي هذيا دي ملا قوم قدر الموت القرآن سؤال مش أتاي مشين يمر وأنا من البلد كذا قلت نويلا سوسايتي كده دي غيا قلت كلا قلت طوي ما أنا ما مين مسوق سلتو قد تيمهم أسا قرصوق تلأسن دليلي كان سواد هذا الممتاز وسيار هذا بيلا قرا أتيم سايل قدي ميل كده هوتل قرا قدومي الهاسبيرال بلي قد مالوني هذا الميلتين هكي مونغي لا لو تنجي ترغل الميلتين الواسين مرال كده تي ملو الليلة نارين نار الليلة بكلا يقام نوتل قرا مش مودي سيد الواسين أراتم لي مسألة أنا رامسي ما أنا إيه لأن شيء بدو هو يجي بقول لك بيمرس ما قباري ما بيفور إنه أنا في من دي ملا عبارة ميل الأذن ترى ما الواسط ترى من industrious هذا ويسي الآن غير ترى تقول وسيل قصيرة أقول تلميذ بعد after the war من World War II إبليس ما قبل توقي الأغراض ما ببلزام المدير التوقع دي كان بيأتي بالواف أقوم داسو قدم لهم رقم محمد قدم لها first Navy Administration ويسو إيرا تيتي وإيرا تبغى بس اللي أنا أملا أستطيع الموسم قدر أكلم أستطيع نقول أنا أكلم عشان اسمع بلاي ما أكلم ما لقيت رومين الأضرب اليوم من متكيني اللي بقوا عملوا هذه من أتقل ذي إيمون بدرايس الأسعار يا أضرب بالله من ما مرات رومين شركة رومين ما أنا ما نفهم مثلا تلبل اليوم ليه third biggest battlefield World War II رابلو الأغرب third kung tasun sel nga rahuriping alam ongeru elang ari sel ko bulbul wase man mil at lang tutol atran mapar mar atran brikel ar atran siapal mar atran bella de kal am la tar bolivio til awgil example most pering mela tum lo kegen tromenem amu la أو كلمة كلمة
ako tuloy kara. So lo sa tagay do kara human mobility, migrations mara. Jam na start ra way back. Ang pagbayad mo man mo nginomes. Dan am na ite gid nekto ka tirama na mo. Smer. Am na ako tra bili mo Tumawag mo sila sa grasyon, lora sa iba. Himor siya mo, kaya mabiliyaw. Matadiri ka kadilong, kaysa English, kaya mo ko kami say. Akmal soktil ay gital history, and maral sila katotang alisel kuk wasat tumil garang tirgal. المقلول كذا رول مقل القف مركيد التميل غرانية ملسب الكالبيلا والمتمل مغماف الموت والدوس كذا تيال المرء الأطاي ملدير غرانية ريبابليك أوف بالا مقمل لوني لانوك الأيد الركسيل لامو أيسرني إذا رجل كورا مو ملاك الوسائل كيد الملء قاس تملأ أصلا مرولة ظلم أقليل أولجي سوريري مرلو رسايبان مقوام مكين تولسي قال أثر بلا مسيس يمدو أرندير إذا كيد الأثر بلا الأغنية كيد كورا ولا إتمير كيد الويا أتلقى لو أولن بلو مرسول لما واي كيد تغير أوريوري لقد قلت لو قرأ أولدان سنجل هذا المدو أرو مسيس هذا المو قرأ أبولم جاء تقول سايقة وايسي ما نبارد الواسي كذا كان فوتستاب سيكون متدرج هايكيو كان لو ريبتراسكو كي مرة سيكون متدرج على ولا أمنا نسا تايفون مرة دي الفوتستاب كذا ذي نقطة هذا فوتستاب اللي ياخد طوارئ ولا هي ده تقطعتها كنت أسمع قد ناخد طوارئ لقد مدينة نستيل بالوضع أثيق البول ناريا سنو مرة كليل مكو قد تسالت مال أورمارا كراسم تيال بالوضع دي دوب أكثر كرما دلوم الماء أروض ما ياساي من الرجل دي دوب الطرق المليوك تمام نلتقط تيال سأل وشير سبب مرة يغلب ما دي غلط تقط ما دي سأل طوال معرض المرأين ملاودي مرني وايسي ما قرأ ذي قليلة أسرع تطلع الطريقة الكونفرنس إنجلي قالوا ذي لو مرة أرقلوا هاوسينغ أتوريتي لما رجع بأس البروغرام رتيري بيان لواسي تصوري الكرة أو نصير أتبلا لواسي أو يا كي مسكم يالون البلاي ماسرسين هاوس إند فارم الكرة مليوة كرتيان البلاي مثلا لو أي سقم الأتيل تيل أمر لوني البروغرام لين ديال نرانين مرة الكيرة المهم ما يقال dia kan pernah melok kita ada orang memang klol, abek kelbelai bela orang ngarinya kerja kerja share yang malim lagi abek kertas. Rumah tu mabawai mah. Pentel household lah bela self sustain. Yang lagi tu ada besar mabawai lagi kerja share man mana? Saya bela tiga ukura, wa age group pergi nanti nampak kelas ngari kalau household. Ya kamu kan tutar lagi hol, mana dia orang yang umumnya ngawe, orang lagi tu, ngiyok kelas ada orang mengai sebuk nu, udi mereka khusus makan telur ni, kita tu mungkin makan rasku. Mandi fresh. Ya kasi ni macam mandi fresh. Emang ini, kalau anak orang serak tapi mula, orang raglai mula kali, mereka omongan orang. Ini kalau uspek tu. Mas kada dira kaldim la kada tabar obli letil Bangladesh Amerika rekle lokara kadamle adam arangal kara Amerika mga katoram la kay nasa Amerika mar magarang kadamra raklongose kadamay udi mukul kara o mungure ay gayam la kaletel ul mukadim la kamal kren sa sayida tam kalel me maklo ilkora man maringal ra din wasang mar omsil ka ospital uspe aras man makar yang akas 1970 mas 60s mas 70 kata orang atir kang aneh saya gitu jika tahu mengar kata makarang el ani akmal remember ngal was there before in the late 70s early 80s in at the time of tumnasa kamnasa ibalugyo
late 70s and early 80s. Other bela mandir kung yasa jete di masanga. Ya adra saibal madra kwam tirkel. Adra. Tade mele dan mo bar de mele dan mo klo o bise. Le vidi ke hai bla de ngara mara. Ya agit ngasi gid. Waise, mukura mo makita ro da ngel tere kal dir bari ram sengel ruba kala ngaya ur mangaram langul Jesus. Ngel ki kuklem interview ringi ngo ay sulwase. Angara mo nga kwa makmadiplo of ay kulara la di show ba hindi to ra ora ikal business ma to ra ora algo tatim le other sel bolu elo ko sel alut tan mem bolu asidi la mo kora pek patingira ra mo to bolu o show ba mar kono makita mo lo se atia bal la mo ngota yo imagine na magya ka mo may pop store sa Bela. Na magya ka mo may pop, it's Bangla. Oo, ang paitim lang mo ko o number ay kalstoa nga ni. May ela sa what we say, ako po si, di front, di front. Oo. Yung HA1234 ma. Oo. BA123, wala dital, Franco ma, Arwak PIDC, ma, telegram yun sa Petra yun sa tele ang ngisel west ngisel yung tel istora sunyama oy ako pito oy siya kura imol kakalisto yang marami ay kal mga alam nila matala lili uludong masin kaya sa mga orang marbeet ya gal rest adi front mamam asalan dir tergal buk adatal adar bela kira ikrel bela sel belo tingel tergal manan asalan dir kay stoa gal gas station ay nungin nira ay arma west masura from all of PIDC hindi yung urong tumingin matay ka sugar ada bela terakal marang tiriya ko mamakatangirang maasama matortarawin le nga kay nga pang klates stoan la mortaray almaki ada sadra huli pwede o makita mo matira ugar din orang mataygi dia ulo makatakmal ko korabla kanu kalos perte gi dal shore gi de iyal wase kada makara ng mga leer reklaan boltan mo de nakakatkak botol tau tagal to ko ra hila ko atal belaw meron kami sa natin kung refund yan itiga tax refund na akin 15,000 under mo kasi kung gil tabay alagi ang loko kasi may na barbek la dalo ko tiga 15,000 under mo demokra ayim la namal kayo kan marus kal training demokra daw ko belum la niya adar market to loke kasi masab ila adar market tadi of course makasan sa also kung la niya ko record at tin balo ten sabihin hindi nga yung mo kura kasi ito yan ko da daw ko belum len hale di ko di utri ako vision gelsi len akabalmente tergir tegir ko ta adar mo kadmo ndur adar belam ay gandul to ka gir adar belam palawan season sigir ali ora bilwa padiri kamla most adar mo struggle tel bilwa tegir gani igir magto ko benefits mo ko gir ka struggle ko lagi da nga US economy udo ya migil ako tanga ba adela mal beda Asia padiri mortel mel di me mega ludo da migil mablu lesal guf lebol yu idal mawdudi ng lakmak law matel ko refund me adar belaw lagi da di kay siya syuka lagi da di siya ka ludo dia lagi da siya ludo na bangget ay di ka daruston morak mungkin di mlete ludo da ludo tin mabulot to ni na bela man remittance yes til angal akal sal madangaliyar adar البطاقة الأخرى بلاو أخترق الملكور تلقى لو بقول المرة جاي كده الميديا الواسع مرة نقول ما لو من دايلين أقوم تسون غنيا أقول إن كيرل مرة أخر بلا كويس
le wai ki bel guk malasmel lol ngasere ol duba ma kegarel shobai e gora ol ngasere tirge guk la duba el maran talgib el maqlum baro ese gede bomdegi other bela mo do de no sharing ni ma other bela ni ma be gal shuga ngai sharing other mo no tia adigo mande da sharing ma survival ni man to ko serra bela ko te gora ribete mo shira ada tiwa adi ahla ko ma ko ngel tele ko ko ma smera asani ma gara serra ko tiga ni rangil di dulat man mara man di bela Igel dia kamu oite, no one is left behind. Sige, kita protector ni dia bela. Man mara. Til apel tiga jangan mall kita era boto tingi karo makla ali ta makla cristiano. Kata meran dia kay ngesew matilakal. Kita to karo ora kata mle ang buk nga program makalme imong eti amuti mo kla kotablo. Mulla lo mulla amrada mulla amra. Swear ma kadamman krikla kadamay man la spiritual kadam la krikla like I did the toil gora mai sel gora adu geder mutan motsara ko adle tia bulwada mele gora to go batse buluri ali imlangin mol kadam mo ni ali di ad mai de ma rakla المول مرتب مغيرين الأغذية أذكي. وايسي. إندين غادي تيجي تقول بس ديك سبيل قرا مسافيتشور تقرا أملا أغراقل دي غادي يصير إكسترا سنسر تيرا دي غادي تستر دي كده أقول أملا ما تغيرين اللي أقول جالس تقول دي كده دي مرة تقول يا سنتون إكسترا سنسر زي كده قد ديري غل كده أدبلا سمعي سلكورا تقول أمول قدم أولي لاقلي المقلو أيوة مش عارف بس وايسي قد هو عطير غالية كيت الأمول ركيت تقول نيتشو وايسي أو أيمو أكتر المال نديا غل سبعات المملياق سيرة دعنا كان فرنش سيرة تقرأ من بتيجي الوسين البيبي لما بعد تجابوا لونيل مثل كده نديا غل سبعات الملاك قرتيال كده الآذر بيلا وكير على سبلوا نديا غل سبعات الملاك قرقيد قرتيال لوجي لقلنا الرقيد التيال لوجي لقلنا الرقيد الغرغار ما ضاب ما عطلوا من ما عار ما غير روحي كده أكمل السلي مشوالو وط بعض الناس يعذاب بعض الناس. وايسي. مقدم من عليه وط من قريم عذاب الإيمان أيها interconnected إيه كده بيقولوا مين مطمقرة رام معدين مرات مرات تمرات ما بيجي هذا دي إيمان جاء سير تبديد التعليم. ويجي أكلها كده. أول ما قسم كراوات كلوغر إيمان سوال والجوكا الجوكا اللي ذا الغرايا هذا وسيتي وبلين اللي ور أثر بيلاو. قوم مرتي أجيد تتلتاي راتي أجيد البلول هذا الجوكمال اللي يوكر هذا لا لا ضا. بيجي ما بلون سامود. قال بتقول نيسرا كلها بيلاو المي. أما ندخل بيتترى بعض المملكة وذرة كده. سي. قد ما باي موضوع المي موجود ما بيجي ما يكل موضوع الرولي تبلو ممكن مال موميل بروتكتني انهانسني تيانا بيشكل عليه كده متمكنني بس بقى بدل بانجويني التل بلا وصل دمني عشان بيطلع قصتي ويا كل وقتني قطوع السلا بدينا على سينام على غالة مو بلا تل بلا وصل أمني يبغى بدل غني برا ذا ولا أبيض كمان طلع المباح وما بالأسوأ واسي مرة our creator قال له يبغى كده ليه عرفت البلو مرة أغفله مرة المصر أقرر تقبلوا ما الجديد تاخذ بيت تاخذ بدل ما أنا وذو ثم أكون مرة تقوي إكل كورا بلين رابلولا إذا بس هيكل يا أول تقول promise وزي أنت ما إذا أقول بقول سيكي مرة تاخذ بدل بيأكل إذا مش أقوله وال كل بدل تقول هذا مال مرة يبيع غير المنطقة مال ده الجيرات مئلا سل الكوكب ضم ده شوي كل تقول روري كوسات رأى بس كذا بالأويل البس كذا وش بيت كل تقول الشعب الشعب بيزنس دين أمرها رنية ويتل ده ترغى دول صادرين التقول روري كا
ay ka lifestyle ang kita atabela ay ka yak lang rakit lang ngiraan ko tiya to ko raw to likan dollar sign hindi ko club ngem mako ka amlura lotoy melola kada kausis pe pa ngese o sil time ya angara mo ngani tiga ko mal mo madu urti imol takoy kada helper ni uspe ngi raklet ngi man do obelas ngi adrabo es adraraklet elam mo ya kada ko mal tiga tiga gitu dulu orang man terang kalau kalau dia melaprak meng gitu ya man kalau melaprak mal elbe ngaringan terstal koraso onda so sengkiri check of all trades adra shares ada hal sebe emil wasen ka adra shares sem expect teringi kalau so mata dilingi lotrar otro lele dilingi berulai ka dilingi ay kakman mo mereka tera imola swak sa kita klibela lagi termle kadamle kay nga sa mga ri mal mo do malas mon muter wat ko rang loy ke maalita ay ga matire yang malwari ti imol mulu sa obra mulu let's say upura ano ing ang alam tante si tigil ako mal milba alitak blay man arong rang loy ni tak ma ara umasa omelas mal adra ko mal mulu rang mga o pero sa tanan tigito oy ngira sel tamala ospula sa or the bella ospum more telling those iya sige turwata ako masara atoluk turwata karang marang o emela kadabay mo el almor matat el albes rake ak mga le arabic la adal wase bayta ka tos pet ker tol shobay lesel tu adra shobay en boto el ngaliget el bella ol diakalo tengel wase at ko ra lifestyle tiya dim latte tele tar adar belaw tomom da sulo se o asyo pa ako titirgel lungil baserir alo bang ko titirgel ngaringa skulir alo bang ko titirgel tiya ko asya nung sinang kita tora o tora matu letta matu oray kay amara ringi voice blam tali ay ka pekla ta ngaringa senga yo samstri ali da meskita ro ya senga kada mai rokui eme o mesulo se mutiang kuk mongaral toira oreo ele bol mo subira adal alu bentulungal kalingi moringi o moringi ti ela ko bedu ela biye bedu magaran masubira adal kuk bedu ora I mendiru le babira dia kasal bedu bedu help pringin mal sortil album dali makami ako kumpar o ay circle project tagami moringi yang aku pokshare lo sa gyo may cycle balloon ngaragi se tail Grameen Foundation agi apply ko garen 15,000 di bilaso ko mesra ay gal share sa su pandanus beso traman ulaw del bela gupman di ngaradi edi ngira mo le ko sube o orge lo si plantation rasu umangi lang ayang mangi tang malway di sila kana katel egal su tel pandanus plantation egal su teral bani rasu ang arbelan nginluspe mga usate adol ela hindi ka mga usa adol masala kamali na kati mamaya adol tura wasura pero na kulit piro kung adina yung dalat hindi ka adol mga usa adol talakal maasa talakal man milangaw smakmal no mesatil marurang ito tingin mo sa suulgi mo spirit lang adi ka mal makamangalalan hindi ka sa ilmo adol na sa mga gilid din ka mesingin kaya aparte de renewable resources wise then malalaw nitya mal hindi na nakakura man tiya egagi ko to bigay ko ra ula karagel mas arudin adi ka construction dia construction al dia mooy tra al bay gaya para nila ngal ko ra play ya kana de mas yo kan kaya gidil Lam ngarige. Edi ragal el alta me kaw mga kamadingen wasa klang ko dangal me ngari itirgen mal wase. Masabi ang pem suba. Mama asa man sabi lol si sa akla o mga uso ko. Melang ngakal krantang direkal gor o mesul wase.
kada mo makarangi oldos sa baygal karakal so alo ba kada mo malal o mo muli ako tara plantation leng akno sa 2014 sila hayan sila hitrang ayan hindi mo dia ka imolso sila no mo 2 to 3 years dia mali mo dia ka alam ko ra ang mga house mga house ay ko oriol amal makasa materials egal rule so ang makasayon hindi mo yung suppliers ng ayan melang so pwedeng ayan lang rin ang puso minsan ako meron kastel supply la di ba nangayon di supply para o yung sauce makata mo sa trainer ada mo laso mo pusaso mo paraso mo available ngayon bibigyan kasi nakasulo tuwa nga ba na tira kami okay nakapala road pag na sleeves na lang supplier na sa siwang or di ang mungil mo ka wais lang di ka rin krant ang ilong di ang ko kata maral kukomesan mo matat giredal mo tulo si ka nga sol giredal tiyan project at siyang rang cleansen mo ligat sa project kami so kaya wala ko Palau Pandanus Heritage or Palau Pandanus Heritage. Coba ko na. Malsuak tilang. Hindi ako ngarang ipiyak. Aktire ka luer ang Christmas. Ako rin ako ng imla. Ako lumuod at tiyalbi sa program na museum sila Friday. Siya ngarang clean lunch. Barbecue. Barbecue lunch sa Friday. Mar artista may maotrulit. Makoray ako ng imil sa sel imol tetal raman no. So, makmil arar. Marunong may or om daswal masih ati lang kal talalata ng kal talalaro ba karang kalmla maksen dari makmuwa po kara museum ko ray kale It's of Paradise manutag tarabo sele Palau 30 years makmal dir tour sel akmlora post office matams ka kay flat rate yakmal otton may relotur al sel marunong elu siya kay el direct Christmas card at nilura museum. Merry Christmas! I hope you like this. Greetings from Palau. Ya kaya elolokol mengin maas. Manlong manwase. I love my Pandanus pa. Ako ringin mo sila. Ang katir kakata maluberbelon maas. 79 narikili. Edir kakasel matangalikili. Kagkawarakil makliyak. Kilakli lo dakal sabi elme mo meruriw. Lindi manlong ilarmul. Sila din siya. Manlong ilarmul. Terima kasih belaw handmade. Material belaw dito pala. At belaw. Ya makmal muri akmil lo ringin mo say I hope you enjoy this. So kung hindi ako mo-sparingi and sabi decoration rabli hingi se man malusal men malwasa malu-sparingi lang malsoak and my friends are asking me what if my friends want honest I say kung galing may ruringi lang ringi lang museum ako pala mariya tara mariya haramis a Detroit Michigan nildirakata malberbel plus kung ako si Maria sa alil mula al-adu and advertiser belaw piece of Pandanus para where did you get it? Itong malgaw ay hindi na itong mo sa belaw sa karang advertisement makmal silbati pian mo se kaman basaw la kamal helper nga kamanggel guk kali ka nga kalkim kay nga se support our women entrepreneurs legal other bela maasa miru de tiang ker bela uspe aso ay kal material Pandanus nga bela marulit ka klaro mo special sa lo ngin mo se dalo mal suul belaw atar belaw maruling matiang ariya al kay ang talil ko mo la conversation gusto ko ra mo ko hingi barsa lila to maao re kay ringil maas makamarag sa din ang manong kami president agim na sa wala ko ra uspele ga gidin tel supply tel material lo de lo so sen ba ito ka mga sen de lo so sa su hindi ang san ito a production rasu iman na ko di man ra sulte melat tilay ke del wasan club iman de supply ke kade wayal direk til angat te al
te alla rabek patinge lauder nguk ngani adal sab il gukti malalam gukti bolo lala guk ngani terge madu al malam yak marit guk polorit mar madu al gukti mem ta malay gal watan del marul mong mamatir guk poloru rese guk ngani yam terge gidan sab il lol takaram la lol mor terge ma aslo uspe Mbak patinge lagi gitu te alla lauder tial Palau Pandanus Heritage Project. Tilang malungil to ko malungil mo kam last year. Melang komporang Marcel Belnier ne. Ngari nga all sis lalu yang gitu ko blessed. Oh, ay mo. Bakti bigyan naman mamusin ko surbera. Oh. Agi ba nam tiyo singari yung rakkel su mga rakkel mo. May bina ko na sa sila albaba. Oh, malungil su. Oh, mga community owned, mga private plantation na kukura. Lagi yung malalam. Hindi ka kakamalam, super. Yang magiging kakura. Mulamulo sa South Arkansas. Yang makataman ang sulang guklo mo around the swamp yang. Bako mo ringi. Makatukok sa beedar atar belal kuk mo mesulwase. Ngari nga kuk tara prata. Beto kara lelate alla raw. Why say? Mal mara. Mela so kung tukok ko mo le para mo brek surbera su ma supply mar atal maru. Ko ngari nga to suilwasen tamo mga usar kablirir tamo ra so or maybe the next round because they will move more extended the project of my phase 2 morning or omsu mga usa ngari bibira na summer program ano kami ngani ako mga house ngari bibin man tamal relax mal madong okle usya mato placements simple Istilahnya kan betul, nganya skills secara ngalaket. Ya. Nanti ate ada sebestri. Maral to. Sige naman. Meta ko kuk maarsay dito luwasem mga usamato. Material ngalaket ko kora artist tal aso ilgok marula pet patingela design. Yes. A placemats ra table ma. Aktidan ko sa rablu tamarula. Sayang ngarakle. Lagi experimental bakyan. Woven mat. Lagi placement eu ko experimental canvas draw o art ringi mandira ka manuil el drawing nga pog ng sinra let's say alam meloy ng alam mga saliw sinding ngara at el pandanus material ati lang way klabo kal makukukmla o maklat ka nga ka eli ako ka mlaktel meeting ra Red Cross and may nang offer bitan nga kang kaltara at mamal radira kang radira featuring radira taray kay kita balloon memang dok kita ya aku mesat abile la den waringi makaktiw nila ko siya singertial betam la mo mga us makatiang ilur gan mil ara Solomon Islands ar maasra Solomon Islands sam la mo ma measurements regal cellphone ra em la mo modu los pe asu ko ela to ko marul man mo ko ra makekare marul mga usa abet pagengela pilela tengwa aigan rule pial kumesat tiang marinya poket ringi mangarinya gaman pasaya hotel bedu pagengela prata plus hotel mga ang ngani tigil adro marule gel do magukubak marule ito la bagay ko measurement to siya pero ko rakle eman naman kasaya adro bagay talaga igel Olon Olon em lamata o tamila rawalta waitir kay hidal manne madu elina o detail skills ringin marapunta ira dal ako kora mga lera wasyon turwat ang su barbaro su bolosu wala badal haras mo wais wala braso o malgirin marul ligam tial su atakal kora mo maseso dale man mo kora ngil Ya. Ora. Sige de ko egin as eu polno do el bombrege. Moya production. Ni na kasi ko ese project siya ko tagal. Agad ni Mrs. Nakamura ni Ni ay sana ni ulo. Kasi at 5 of days. Marisel kaya na ko pas paso. Taman seman
Maliliya project ni manungin ma. Tokol mo udara mo sa bilulyor suka SS. Harap tokol maasang ayan mga usa. Malu. Aktiva mga usa o base. Itil ay tatami sa ringil asal losiga selamero kya ke losiga ikay hitulungil omyangi lola. Tegoram museum aku plabom outra laptop saldir el plan motra gen marsay kada mor ke rafne blo ol serang nama ko titrisa lilingar old age kada mo titril mo le mlebo to hasab illo ma mol mu travel tri atal masur emot wa bata pabilatut maway gi lulak ngal masu el ankra kataman na mo gira ta mutolo lagi sa ngiti yung bay na mo klo ang hodang may na mo ya ko si gaya gi di sin name item sige di ukot pala din ta rura bali ma ay sa masina daw si gaya gi authentic kaya edera lo sigel wasen truata amiro ita kaya gluwa lo ka man Lamo gira tal mutolo lagi semua. Sige din ay dira ko apel dira ka manungin Yung kamu lang din na magkukusolya ka karon man din mo tukangin man. Dia dira kan masaul share ma dulit til alko ape. Akla mo matigar ngi pial wase kita atar belawa. Atya kal gira tal kukti imol atal ti ngiltan elorula ngara kita mal gira tal ganyasin kausis len maral segi tal blada talil wase oi kata atra rohui el tiharnya sen karkit ding tiakal sebet tal bukti expectrat atal tio mura ashobai mal ubet tokora loru ngin dingirta no man is an island melaka masaul melaka kora o ice gira tel kuk Tirakal Grameen Foundation atuliakni yang akakukle aklar sel grant tal 40,000 sel grant tal 40,000 au ulmung le koraklo ngarbaba amount teringi lokoan tela le kulum dasul wase serabel si sepertian Dorior co-working spaces for entrepreneurs etum lum dengel wase serabol temela covid bola kaureri rabotokla kadam los pe ay kay gitel koraway yal klibela or git hindi ka taus pe rabasyo sabihin ar magkakarel mar moklol morngi mo at odurat ko rayor kausis pe la tuk ngariyan bikarel atal matura kay gitel computer matichital mar moklol atal ko kwase nga matura o mga titugal tengki alwak matura ko ngarang klelurayor armarula kal mar artirekal musicians atra litak mar atrang loy mar artist may gal rokul tokoil pora tatung lifestyle klangarekit ablo to sige salvation wase bot kaldibla atal borngi elo ase makaw ko mato orang nanti kami mosuka makaw ko mato ulo sa pabiyan nanti kami mosuka matiyay hit lultas wal Dorior co-working space tiya maraming tiya hit al idea rakakora wase ko up el ang aktir kasi lubi ap esel tokoy makurang email ra ang wak lama alang ale maasubot at tril wase matir kasi lubi tiyang co-op petition a co-op petition at tiya hit al cooperation makampetisyon kamail mo ta enya mo co-op petition mararingi kita atar belawak maldim lam matu right tokoy rakli belar kita co-op petition bulgulo sel so ko restaurant mga ko restaurant hindi kada kita kampit hindi kada kay nga servo se ya kami ka book specializer omrul arangal ya makamama ko mga do tatto ngari sa gidel kada kampit hindi kada kay nga seul kakakakal mo win-win for all matiyaya kulus peringi manle soal wase gidet ako tulu ulak le seral tu Grameen wase dia kami apply ra contact on dia sa pek ngamla malas mal apply ra contact sa obisra small grant tangrani ito mun dia eligible la private sector ito saya our donors mutadira kalom tirigal o mas kita grant tadira kalom mas kami private sector
Maul makmle apply private sector entity. Yeah, corporate. Mategi del space of Torior, Tiayang Longclela project. Torior co-working spaces for entrepreneurs. Yaklusi te proposal na kalwase malungil to ko ya poto mira katyang morapet kalbalura al selbelaw. Melatial bilguk project nga kira malo mer katokora entrepreneurial trainings, entrepreneurial skills trainings. Ay gelo musubelo se ngaray gel do spell do mur el al time ngoswira aatan niya mruraw reor ra al seltial belaw al other belaw indigenous al other belaw musub el mokurulit tial rurerel el moom ngarigel moom ngarigel ringi mael ayat tiya ngagi mulmu ramal kayo korsera mante mergong yang man lebeto le focus group pagiril 12 hindi po tagibal beto kal mga 15 mangi mo patula 20 hindi ra diungin len suata lo merga hindi ako lumo mal sel blabok patigan ngal baby lar atang makran teme e hukura ditin mrula ro I see. Nga kawase ay kagiretan moros. Makunta bati RFP ra newspaper wase ako sira atal belaw. Legal training agiretan malkoto kor belaw. Makusi kara atal belaw. Tira sabiil bota kay nga sew lo may cycle balu. Lo mer kay kal tokoy ra aureor. May kal to ngul do spe. Egal to ngul pia mal maklo tutale el al time nga financial literacy kada makarang yung mamutuon management raw daw tato mo ur mamutingin mo siya ay kal tokor o ur ato mo ratokor raw yun digital literacy kada makarang yung mamutingin mo siya ay kal internet mangara kada makarang o spell daw mo ratokor raw yun customer service skills kita ato bela malmutuol or okya kargit selami Hindi, totoo ka rin mondal, masalo, pero alamil po ang restaurant, totoo may sabdarir at ang utang pilo. Makatamakaran yung kumusu tiri-tiri at albela tira, service. Yang nga nga marul ulit, warwa motol, sa ganyan gombali tiril. To, katikaler, matuura service, matuura service. Customer service skill. Mo rin isa itong time management skills. Ngaringar wase kamer ato belam bral pati kamola patay mangara kata makaranya mamutu ilguk mo atter wase ang makarata manage sa time makarata makuka social impact skills kata makarang mo sutri atal tata mutu raw dingari opereo tararandil altang darak salu ngari mga level dati ta views ngari ako ratilu para klangar dati dir kamlata atrapliri tam tamaring ertir leng girel sel direl botong suwir maluba ko ay sulase komortaan yung mosuka ala kal patre pastor ng ospital ng ngaringi ang yeso sel na bolungi la rula at ang mongin lo tiyan to ko raw dayo mo ngaringi tiyan kita datong business development skills a business development skills sa double sa ela atal ko kasi oy so ka concept no takmal mo malalamay kal to lamalekal so hindi makalanga kulsis background ta makala kulsis brand yeso dito ospe ra concept no to ospe register mo ring claim box mo sabet low spare safety also sa bahanyas ngari imol book atra taxel niya on kedel diwasem makaranga apply mo register leul makatawasan ngil do register de pia mamoring yang clear letter kalo maskita niya so ako mo yaksel do tulwaseng NGO tialureor elngia Palau Entrepreneurs for Growth awol mga entrepreneurs for growth suwatar mikarel at marmaklo Katosi kasel wasem makarangan matura digital pol mo lang sir atara shares mar atara atara market katumo kay nga sel dahil sa betlo kasi parang tanong algay lo sa tatinga natin wala ko natin para letta pal sabihin partner kita mo so yung mo sugi try kat to ko raw
مسيجي ذي أقوك سيلبول سيسبام كلير تيجي الأقوك NGO الأذل بلاو Entrepreneurs for Growth ملامو بيوترا أقوك USDA material tir o meski tauto tolol ngaseu luase o kami himesalis tra ukra atrang ramlungui aku ukra atrang rar atra belilio atra ger raikal listra aste turwataang amrulang atau orang esa ruwa berusun melas amlai temelas angara kapus ke mama ai tim giba mo tinggal wasen merang ngaringia parus ngir utali merang ngaringia atun berulai kaluryo mang seigi dia aku kora project tiagi tu lokal tela front taborangi makam sula local el angya gim lamu la oh yeah melang next week ang esa ya February 13 ang ngarar ya aku ngaram lungu ya February 27 Ekot mora puira March mo line up parwang ayang ngaralo ay bali ka mandira kal el almanda February 22 ar governor sak mereng asulir o yak tial buksorgi tan mereng asulir ar governor sa Regal States mandira kal tirial delegates Regal States tira open gate el mga leerar atarir tiya Regal State luase el al 2024 akman melulu origita rokui a state sa gire tolol tuba at tokoy raureor maungil tokoy mauto tuma agire del hukola bal Regal States momosop irara at lungila na dirki at mi de kegel talong clear e ngaring ya ang marike say give malung ya kapan ngin process tra ko bay man man masala oo makmomas ako yakte mamas ang clear trainers your team of consultants coaches trainers aki kamami ako ligar tilwa se dynamic your team lagi tenel other bela ngaring ya tuti el bul chilton ngaring ya ulay tultul Lisa Abraham Rangel Princess Omay Malay Balayles Eric Lolubak, Vera Toribio, Ngawak Laswalatab, Alang Almusub, Pubeo Anastasio, mga kalainin Olgaril. Pamamatruy di atar belaw, man matuon malakotokor belaw. Selgi po regal kolu, yung maltiyo oltay ganto Rigel, financial literacy, digital, malakotokor belaw, o kiranger, kyo ngera gel gukerraat tiagi da flow tutalele pia ay kal training sel sugumta atar belaw ngaringi rang mama wase tiagi mukan consultant tal atar ngot albulul di me magitrene kuk may gelututam emrail oitamiu agi atar belaw kiat bulu mal diagi ititrira alegi bet murtil wasel suko mauri urtian e korang ngaringi akaramiul direla at tokora internet, tokora financial literacy, customer service, business development, social impact skills. Alam nga niya kami wala sa kamatitun, fill out at tax forms, sa nga klet, mukholar ka ma'am. Lagi nga belaw, atar belaw, tiagim itamiw, maging malamol, multakay na siya. Saya po, tagklong tutal. Hindi ako malungin lang bel, expertise belaw. Ano nga belaw? Malgina daw sperte, kabay mal masaw malungit tayo lobster training program ya tira kalulagi tra only maltalat kandi to masang ra pepitra a project and dit yang diu alel el sugum kadro ko ay garokul state lang gira man mamara kay garokul training el January mo August marko ng selgi pamare kay lounge sel tatulwa se Palau Entrepreneurs for Growth launching el mo ay sa tirgay del mlesa en aparoy el mortiam mo sabe ela hook ngara outside alo maskita ngeso el mesa nyo so marang tirga kita listra atar bela sabe el lo masterira capitol wow malungil toy la capitol la de totalelo so mo maskita kita de matitur ya atar bela betu raikel kukureri lorul di el albulul ate pia kamatangi mlamo kira del su bayagi del tokora internet tengwarki de marole la
concept note tamay ay kita mo gila talmo oto el mo raigal tamatu already malungin ako malulong sir at travel bato ko ako masawa hindi mo ngino ko masawa to ko mela tegal hindi kayo term sir at kit turn off siya yan ko to kanya man titulo wala yung siya go speak about the outsiders or what yung mal gila documentary ko to ko gila speak report hindi why sel do lalo el ang bato ko adra reor why kita ko ram kaya musul show bay why nga ka auspe alon rabang dakal nguk timlak dito me el bato ko tirar atra blit dito me el bato ko adra vela why kide makadaw auspe alon malubeng krant el marula reor mangkira del subay kel waseng ngara balance ngara income statement ngara cash flow ngara profit and loss statement ngara equity isel to subul to me law boto al sugo mo kada boto tingel waseng ngaringer atobela ngarbela sub el musukit kada tiyo den wa mal ube kada morgene o him at adu esu enya direkal mo makisa to ko ram mo sisi esel go call ra partnership ra mama state mga malukora malulu artikal delegates Reagan State marka governors wase poto kay ni seu agi train el momrek emistri ra certificate ra at also sa pang clean mora database gene lang yeso el capital a capital as el grant loan investments bet patangin donations bet patangin and the agi olingit no sa state to policy hisel wala kanel room ra state office and school and lil mo dowrior incubator accelerator business incubator accelerator el mo nga sera ade kamam gyud mo sikanya solol tuwa computer ma printer mga ralsen etirgal staff ra state and so man dia auto ra state lo dowder tir dolsis akartil kuk mo entrepreneur medol contractor tira state mo tilo expertise lo expertise el mom tamingiti tuwa el nga sera makaranga o bumortray kal kukaw may kal ngikal may kal ngarara ang ngaral platform makara o bum material bukmla mo start al vacuum pack malubet ta mga tangi kal makara ta package sa the label etrot al adara balul up ma platform mga ngil sa etan masya sing otra kira dan lamo ot makir man ngaliket low real tamato ray kay kidal buk digital saya ko call ra partnership ra kama ngari ko partnership ra kami mas state kal dire hindi ako mamadero ko mo nagigil ka mamura okay Kabusil national survey okay malungit ang program baktiyan wow kami maral promo ng akman man nga sulel atios lakwase akmal ko na team ra dowrior team ako se membol blakarngud eto rurat yang lesel so ko nguk la me matrapus Michael ngay sulom el enti al girel tinga kal tal tren ay ka kaya kita tarangay sila ko ng awak lalang Piera Tuti Lisa Ulay Eric Princess Pubew ay gagawin natin mo umuray kalngais kukol sis akrar atal wase kakukmeto kurulit yang bukpolo meel ray kalbet kalbun gira dal share lagi da provide a service kada masingil tiyan kada masyort tiyan balwat malata malaka ta mo oy track lang tangan malti malamol no malo I wish you all the luck yung maral katingin bay bamaro ito ba si il hindi ra wala lang sosa imala aantel wise siya giding ngulungin ako other belawon na ito other belawon pero kasi mga magiging support ni 100% o amta payus amadar mo sol hindi hal sabihan di expect rato no sir para PCC mo subay ka para SPDC mo subay ka para MOE mo subay ka kita ang mo giret Michael Morabalo kada man Morabalo
le ata kera bulu maring la ala alu o mamakal ang maring la klangar el alta maring meto merkatial lungil tokon marbeklat el moral location la modia ka covid makuktabong ita ay kalungil alu tragal balu maungil kal tragal balu aki tirgal tragal balu amrung la kal ki ko patal gi berkat prantal ko kamarakal mga auto tamara balu tisay ki dia cook share kaman masawla ikuk kadam alart yan shorgit mang kada kuktingul meritya ukmal musumararat next week agi mo ng esar mangaring aswal me absorb and mal diungit ya atang esar after the all to tra ko masese sige mo A+. Hindi ko masaali balu mang aklora meeting at tira master plan ra suse o ay sertir mang mal agi mal excited mga excited so mamel mong sa Marian Mall moment sulwar sa kada makarang yakuk Michael tokoira show bay matokoira reor el alma ko doasen tokoira reor lepet kel lomru la sab el matokoira reor o marke el man morabalu yakuk mesteril wasetta ya tige ang esa man bakkel balwa ang esa yo magitra bakkel silsa dia kan apa ini selesai pun itu Indonesia sebab tokor tira atrasers kita tim tengah putar esara simi sutia ya ta atrasers madu arandir mo engar ya kuksam ko mo multi mo close tial to tau tergitar el alsilsa dia kawan sulangi wala accommodator kamam happy Chinese New Year na malaktan upesa na kaligil mo Pagkakala, martok nga, tagagil sa alin. Malwala, na-open up to kasi ba, mga restaurant. Pagkakala, sabi nga, bitang yung chapter 1, mga kaya kong malapel, mga kaya, tiya, ang tabton. Adari al-murtel men, kang kodang, itira al-murtel men, may malang ludir. I say. Makad mo smart at sabi namin, make sure, ma-benefit sa everyone. I say. Maututar ba katral sa lawalwan may say kamal masawle pia man masawle ba kla adalo bangket makadawre nga mahal ba karade el 2024 lagat lang al tanga tara Dios elang rock of the dragon mang baral leap year also leap year akong tasungaring itirgal special mo tansyo bitir el alboy makadamalo rin nga malumol malklangal tara Dios mergi the roku o ay makuf next time. Thank you.